Sızıklı dağı var mı? Neresi? Sızıklı dağı var mı? Ne iş kurşun? Tanımaydı. Küçüden kim oldu? Ecesi olup ıhtıyor bu. Bunun ne iş kurşun kayta hoşuna gitmemiz da. Yemi özüm de bazarda tildi kılavu deyim. Yemda ile sıra da. Bazarda tildi kılavu deyim sağındayım. Kim o bana mı? Hazır. Valisa'da çatkan var. Ne iş var? Siz Melisalardan sonra. Ben jurnalist bulalım. Melisalardan sonra. Mesela büyükken de biz daha yemi geldik. Müştaş bulup geldik. Prosta korktuk. Yok, şurası yok. Bunun ne olmuş hiç geldi? Valla eşit yok. Allah ne olmuş hiç geldi? Biz geceleri olmaz elimizde. Ondan sonra uçuk çaplar olur. Takım var mı? Lütfanlar. Yakışık geceler. Balan doktor var mıydı? İsterim. Bak konuşlar olursa bir geçti. Kaybetsek mi orada? Nari adam, nari mahalleden. Öz işletme bize de pazar. Çok işte. Çok iyi. Yakınlardan biri size öğrenecek olasın. Size öğrenirse ben de size bileyim. Ben işletme dedik. İyi işler var. Ne geceleri? Ateş yok bile. Siz bir tane olan dediniz ha? Gecesi mi olur? Sizden üç bir öyle işte. Ne oldu mu ya? Ha size benim ülkemiz var. Aklımız yok bile. Çok poğuş aylan keser lefte de zaten. Çok oluyor. Yakında lefte kısımlar. Bu Beytap bizge saat 12:30'da geldi. Meni как раз reanimasiya bölümüne ошол жерге скорыймен алып келишти. Жарым саат мурун болгон окшойт чамасы. Балдар уруп тур дейт, анан мынтык менен же кандай холодный оружие менен бутун атыптыр дейт. Бутун сол жагында подвертенный область деп коёсуз, ошол жеринде жараты. Анын жараттары башында да бар, эки колунда бар, көкүрөгүндө, оң бутунда бир металлический предмет дейбизби, ошондо менен чапкан издери турат анын ошол жеринде. Келгенде давлениеси өтө близкийди, 60/30, сознаниясы жок. Ошол скорыйдун фельдшери алып келген. Ошол жерде бардык реаниматорлор бар, ошол жерде жардам көрсөтүп баштадык. Келгенде биринчи канаган жерлердин кандарын токтоттук, давлениесин көтөрдүк.
гормондорду берип, ушу давлениеси көтөрө турган бөт баардык дары дармектер менен берип сразу эле кислородный терапияны баштадык. Абал азыр крайне тяжелый деп коебуз, өтө оор, себеби травмасы өтө көп жерде. Баш сөөгү сынган, жанагы мээге кан куйган белгилерди көрсөтүп турат да. Анан эки кисти деп коебуз, ушу темир предмет менен эки колуна чапкан да. Эки колдун сөөктөрү манжалары сынып кеткен. 2-ден 3-төн 2-3 жеринен. Анан сол жак бутунда подвертенный областта чоң размери 5-6, 6-7 ушундай размерде ачык, муну чачмада ошондой менен жок, отту алып чыкканга азыр болбойт, себеби өтө көп, байда коргошун майда чачмада. Бизге эң главный баш болуп турат, ал экинчи орунда калат го дейм эми. Азыр деле акыбал оор боюнча дары-дармектерден карап турабыз давлениесин. Кабар берип, анан санаватса жөнү менен оштон нейрохирургтарды жана травматологдорду облуу больницадан чакырттык. Азыр ошол врачтар менен чогуу бир эрте операция алып кирип атабыз.